Yoborere n'ubutegetsi bw'isi, tugomba guhindura amadini, tugomba guhindura urukundo rw'ibyisi cyangwa se rw'ibintu materialistic world view, imitekerereze yo gukunda ibyisi, ukuntu abantu bari atashe bari sude bahambiriye ku byisi. Tugomba kubihindura, tugomba guhindura inyigisho zibinyoma ziriho none. Nico kintu tuza kuba tuganiraho ubu nyine. Hanyuma next ikintu cyaka icyo ni cyakanga ni gatandatu, nababwiye ko nzovuga ibintu 8. Next tuzoganira hejuru ya persecution, yo gutotezwa kwabayeho. Ntabwo nzogutindaho, nzovuga uguhari n'uguteguwe iriya, kuko Yesu ntabwo yigeze ahisha ibizaba ku bantu yahamagaye. Ibyo natwe nk'abahamagawe mu gihe cyacu tugomba kuba tubizi. Nibyo tuzoganiraho, tuze gusoza ku cyanyuma nitumara. Ariko ndasaba mwarimu bitabuza ko turabavuga butumwa benshi, abandi bavuga ubutumwa ari mu kuvuga hano ngo mpaka n'ubuzima nzorangiza ryari nkiriho n'ubuzima. Ariko uzucishagamo udusangire twese ijambo, wenda biza bituma n'aba ngaba batarambirwa guhora bambona imbere yabo. Biyawe ni kwa kundi wa wundi wavuze ngo imboga mbi ngo ntiziza ziva mu nkono. Niwe wenyine uzawigisha gusa, niwe wenyine uzawigisha gusa. Ntazoja kuba imboga mbi. Ariko ibyo nuko ariyo mikurire yacu. Ariko umwigisha n'ubundi azaba umwe. Ariko gakubera ko ari mikurire yacu, umuntu akamava mu ikanisa ngo ntibamuhaye amiga, ariko mwebwe ntimurimo. Mwebwe muzi icyo gukora, muzi nabo muri bo. Tusoma urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya nyuma, ndagira ngo arico cya 4. Turasoma imirongo ibiri gusa, turasoma uwa 4, uwa 3 n'uwa 4. Kubera ko ndiko ndakunda byose ngo mubimenye, ndiko ndigisha ibintu biri topico. Ngenda ngatora topic kayivugaho, ntabwo nigisha ijambo mu buryo hermeneutique cyangwa se mu buryo buri descriptive, ngo nje muri context ngo Timoteyo yanditse hari iyi context, uyu murongo ukurikirana n'uyu kubera izi impamvu. Ntabwo ari uwo murongo nigishamo muri ibingibi mbigisha ubu nyine. So niyo mpamvu rero mfata umurongo, ariko umurongo sinkuvugire out of context, ngerageza kuwushira muri context nkawuhuza nico nshaka kuvuga kuko kiri muri context y'uyu murongo. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 4:3 na 4. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Amen. Reka uwo murongo ari wo dusoma gusa, nitumara tuze kuganira umwanya mugufi kuko wagiye. Iri ni isomo rinini, no kwigisha igihe kirekire, ariko nagerageje gutekereza tube twonafatanya dufashanye nimba hari ico nasize. Inyigisho cyangwa se inyigisho zibinyoma ziriho none ziri popular cyangwa se zitawaye, urakoze cyane, zitawaye, zitwaye abantu, zifasha abantu umwanya, mu by'ukuri ziyobeje.
umuntu aho ngaho yombaza ngo ese ico ni na kimwe ni nazo nshingano dufite nk'itorero. Inshingano ya mbere ni ukugenzura ibyanditswe tukabisobanukirwa, nibyo bizodufasha kumenya ko ibindi bihaye bivugwa bitari ibyanditswe ari amagambo. Ni nacyo kiza gituma ubundi inyigisho z'ibinyoma zamenyekana gute ko ari iz'ibinyoma, kuko zose abigisha benshi barakoresha Bibiliya. Zomenyekana gute ko ari iz'ikinyoma? Umuntu inyigisho z'ibinyoma zitwa ko ari iz'ibinyoma gute, cyangwa se zitwa iz'ibinyoma kubera iki? Yumva, murakoze cyane. Ico ni igisubizo. Kugira rero ngo umenye ko iki kintu kitari cukuri nuko uba ufite ukuri, siko? Kugira ngo umenye ikintu gihari ko atari cyo nuko uba ufite ikirico, nuko uba ufite genuineness ya kirya kintu nyakuri. Ikindi cyose kivuzwe against cyangwa se kivuzwe kidahuje umwimerere n'umurongo wa kirya nyaco, kirya kitwa fake, siko? Abapirati ibintu cyitwa fake, cyitwa ko kitari cyo, ntabwo kiri authentique, ntabwo ari icukuri. Rero kugira ngo tumenye ibindi bivugwa ko atari ukuri, nuko twebwe tubanza kuba tuzi ukuri, dushikamye mu kuri. Murumva ko ari zo nshingano zacu za mbere. Muvuge ngo amen. Mwabyumvishije? Iyo umuntu adafite ukuri, ntiyomenya ko igihaye kivugwa cyangwa se igihaye gikorwa kitari ukuri, kitari cyo. Igituma kigaragara ko kitari cyo nuko icukuri ugifite cyangwa ukizi. Iyo niyo nshingano ya mbere. Inshingano ya kabiri, semeni amen, ni ugukoresha kwa kuri ufite kugaruza wa wundi ukugoreka cyangwa se utagufite, uvuga ibitari byo. Iyo niyo nshingano ya kabiri yacu nk'itorero cyangwa se kabavuga butumwa. Semeni amen. Ni nabyo Pawulo yarahaye abwira Timoteyo, aramubwira ngo mu gihe cy'imperuka, mu gihe cya nyuma, kandi itorero rigitangira, inyigisho z'ibinyoma zaratangiye. Kristo ubwiwe mu gice cya 7 cya Matayo, muri iriya nyigisho iva mu gice cya 5 cya Matayo kugeza mu cya 7, Yesu yigisha iby'ubwami, imiterere yabwo n'imikorere yabwo. Yararangije aravuga ngo mube maso, abahanuzi b'ibinyoma bazoza kuvugurura bino. Buri gihe isi ihora mu ntambara y'ibintu bibiri bipinganye. Iyo hari ukuri, hagomba kuba ikinyuranyo cyako mu isi igihe cyose. Muvuge ngo amen. Kandi ibyo byatangiriye kuva mu iremwa. Imana imaze kurema, Satani yaje kuzana ikinyuranyo cy'ukuri. Ibwira Adamu na Eva, irababwira ngo ibisi by'Imana yavuze, Imana yavuze ibi. Opposition, kurwanya ukuri gutangira uwo munsi kuzageza Yesu ashize iherezo. Muvuge ngo amen. Kubidashitse byose, ariko kugaruka kwiwe kuza gusoza no gushira iherezo kubidashitse byose. Semeni amen. Nico gituma rero buri gihe ibitari ukuri bizobaho. Ni naco gituma n'ubu ngubu bihari kandi ndetse biri mu itorero. Ni naco kiza gituma intambara ziba mu makanisa, nuko haba hariho
ibitari ukuri bikorerwa mu ikanisa. Nagerageje kwegeranya inyigisho ziri popular cyangwa se inyigisho zitari ukuri ziriho muri iki gihe cya none, nzishira mu byiciro bine ariko bisa nibirimwo byinshi. Ciciro cya mbere navuze amahanuzi na eschatology. Eschatology ni inyigisho z'ibihe by'imperuka. Ejo bundi mperuka kumva audio y'umuntu, sinzi nimba ari nimba sinkene no kumumenya, ariko numvishije iyo audio avuga hejuru y'ukuntu imigabane Imana yagiye yimuka mu migabane y'isi, ngo ntikiriza Australia ngo iri hehe, arayishorera avuga n'iminsi isigaje kuza. Uku nguku kuri we turi mu marembera Yesu ko araza. Izo ni inyigisho eschatologique, izo ni inyigisho z'ibihe by'imperuka. Baza bagenda abigisha izo nyigisho z'ibihe by'imperuka, baza bagenda bakama bazana Imana bakayipangira iby'izokora. Muvuge ngo amen. Iby'izokora bakama bahera ku cya mbere, ku cya kabiri, hazabanza iki, hakurikira iki, bakama bapangira Imana iby'izokora, ndetse bamwe bagashiraho n'amatariki y'igihe izokorera ibyo bayipangira, kuko Imana ntipangirwa. Muvuge ngo amen. Imana ni Imana, ntigenerwa icikora n'umuntu. Ibyo biva hehe rero? Biva mu myumvire no mu myizerere, bikarema inyigisho runaka ibwirwa abantu. Nigeze kumva n'undi mugabo, abo bantu bose bari muri iyo groupe ya eschatology. Ndavuga eschatology ni inyigisho z'ibihe by'imperuka. Nizoza nkoresha ko kajambo eschatology, muzoza muhita mwumva ko ari cyo nshaka kuvuga. Yaravuze ngo uwo mugabo nawe ngo ijuru ngo nimba riri mu meteri ngo 6 na hano. Ni 6 yavuze? 6 ngo sikure ngo naha ngo ni meteri 6 na hano. Ubuhanuzi ni inyigisho z'ibihe by'imperuka, ni kimwe mu nyigisho zihari muri iki gihe cya none, kandi ziteje ikibazo gikomeye cyane, ku buryo itorero rigomba guhaguruka mu kuri rikahagarika izo nyigisho. Abantu bazabapfa n'ibintu bigize iminsi biriho. Hari umupastori muri Kenya mu izina ry'ubuhanuzi, arashinjwa kuba hari abantu bapfuye muri izo nzira barenga 200. Sindi barenga 100, ni gaki hari kanyari gaki. Uwo mupastori ari muri prison, arafunze. Kubera iki? Ubuhanuzi bugira ibintu bibiri bikomeye, kandi abahanuzi b'ibinyoma Bibiri yiji bavugaho, kandi bavugaho ko batazohanurira inyuma y'ukuri. Semeni amen. Bazoza bahanura, bahaye bahanura mu izina ry'Imana. Mureke basomere imirongo nk'ibiri yo mu isezerano rya kera. Gutegeka kwa 2:18-20. But a prophet who presume, mfite ninde ufite ururimi rwacu. Gutegeka kwa 2:18-20.
yego rekeraho soma Yeremiya 14:14. Ndashaka kubereka ukuntu abahanuzi bahanura mu izina ry'Imana. Ntabwo bahanurira hirya ngo twama tumenya ngo aba si bamwe muri twebwe, n'abandi bantu baba bari muri twebwe, baba bahari muri ya context turimwo, ariko bakavuga iby'Imana itavuze mu izina ry'Imana. Soma Jeremiah 14:14. Nabo nushaka kurekera aho ngaho. Murumvishije? Barabikora kandi bakabikora mu izina ry'Imana, ariko Imana ivuze ko atari yo yabatumye kuvuga ibyo bavuga, ntiyigeze inabibategeka, nta randevu bagirana nayo. Muvuge ngo amen. Ariko nimba hari abantu bafite abayoboke benshi, ni abantu bitwa ko bafite impano y'ubuhanuzi. Ntekereza wenda ko kubera ko nyine abantu batekereza ko bagira abayoboke, ni nacyo kiza gituma abantu batekereza ko ari abayoboke babo, nabo bagatekereza ko abo bantu ari abayoboke babo. Kuko ngatekereza ko muri abayoboke banje, kandi uko hari uzutekereza ko ari umuyoboke wanje, munyobotse se ufite iki cyo kuyobokwa? Niki mfite mwoyoboka? Hari icyo? Nta na kimwe mfite mwoyoboka. Nico gituma bitokunda ko mumbera abayoboke. Twese jewe namwe tuyobotse Imana Data. Muvuge ngo amen. Niyo ifite ibyo twoyoboka, niyo yahishuye ubugingo dukeneye, niyo yahishuye ubuzima ukeneye munsi y'ijuru. Ni nacyo gituma kuko ari ifite ibyo woyoboka, muvuge ngo amen, wona muyoboka nyine woyiyoboka. Naho nje nawe dufatikanyije kuyoboka iyo Mana. Wenda hari ico ndi kuri wowe, muvuge ngo amen, noba nk'umushoferi. Iyo abantu bari mu muduga baza batwara imodoka bose, si umushoferi si uzutwara. Ukunjewe muri aka kazi turimo muri rino kanisa turimo, ni umushoferi w'imodoka itari yanje. Muvuge ngo amen. Mwabyumvishije? Ndi umushoferi w'imodoka itari yanje. Nico gituma mudakwiye gutekereza ko muri abayoboke b'umuntu, muri abayoboke b'Umwami Imana, twese tuyobokeye hamwe. Ndavuga ibintu bibiri, ni ibintu byinshi cyane, ariko reka mvuga ibintu bibiri hejuru y'ubuhanuzi kiza gituma rimwe na rimwe buzana ikibazo, buhinduka inyigisho ubwabyo, buhinduka systeme, buhinduka imigirire, buhinduka umurongo ngenderwaho. Ubuhanuzi iyo butamanejinzwe buza bumara leadership, buza bukuraho imiyoborere y'itorero. Itorero rigasigara rigendera ku cavuzwe n'umuhanuzi. Umupasiteri ntahagarare mu nshingano ze ngo ashumbe nk'umushumba, akagendera kuki? Ku cyahanuwe. Iyo biza kuba gutyo, muvuge ngo amen, nta mpamvu y'umushumba yari kuhaba. Imana iba yarahamagaye umuhanuzi ngo ari buba n'umushumba. Ibyo reka ndeke kubyitaho cyane, kuko si cyo cyerekezo cyane mfite. Ibyo ni tukenera, ni igihe nikigera tuzobyiga ukwabyo
hejuru ya leadership. Ariko icyo nshaka kuvuga, narivuze kimwe muri ibyo, ukuntu ayo mahanuzi azagira izo ngaruka zo gutuma itorero ritagira icyerekezo cy'imiyoborere y'itorero. Icyo gihe ubwo buhanuzi buba bubaye systeme itorero rigenderamo, kandi buri gihe iryo torero riza rigera iriya rikagonga. Icya kabiri, ubuhanuzi bwabaye utiya manipulation, sinzi ukuntu mbivuga, ari kubabwirwa ari no kuri barya babufite cyangwa se babuvuga. Semeni amen. Mu buhe buryo? Icyo nshaka kuvuga ni iki? Mu buhe buryo? Butoto ku rugero, kubera ko yemera guhanurirwa cyangwa se yemera amahanuzi cyane. Jewe ndi umuhanuzi. Uko ndi umuhanuzi ni urugero mpaye mbaha. Butoto nkamwereka ko ubuzima bwiwe buri mu kaga runaka cyangwa se bugomba kubaho, kubera ko hari ibigomba kubanza gukorwa. Mwizina amarozi, impfu, ibiki. Hari igihe kimwe igico gihe nigaga mu Bugande, uyu wacu ari muri Kenya, abantu bagera mu rugo gusenga, ngo bamare baramubwira ngo Satani, ngo hari abantu bamufitiye imigambi mibi. Arampamagara nijoro batashega yapanitse, ngo bamubwiye ngo hari abantu bamufitiye imigambi mibi. Ndamubwira ngo ese uko wari usanzwe utabizi? Uko wewe wari usanzwe utazi ko Satani akugirira imigambi mibi? Imana yonyine data niyo itugirira imigambi myiza, naho buri teka ryose umwanzi atugirira imigambi. None uko wowe ayo makuru ntiwari uyazi? Nimba utari uyazi, yamenye ko buri gihe umwanzi akugirira imigambi mibi. Kandi ntabwo tubaho kubw'imigambi y'umwanzi. Tubayeho kubw'imigambi y'umwanzi ntitworara nijoro na rimwe. Muvuge ngo amen. Turiho kuko Imana ishaka ko tubaho. Ubwo ni uburyo bamanipulamwe abantu. Umuntu akumva rero ko kubaho kwiwe ari uko hagomba kugira gahunda zikorwa, cyangwa hagomba kugira ibikorwa kugira ngo ubuzima bwiwe bukunde butere imbere, bubeho, bubashe kugira ico bugeraho, cyangwa se bubashe kubaho mu mahoro. Nibyo nabyo sibyo nkeneye cyane kuvuga. Inyigisho rero, ubuhanuzi bw'ibinyoma ni ubuhe? Uvuge ngo amen. Danger y'ubuhanuzi bw'ibinyoma shaka kuvuga ni ubukura abantu mu gutrustinga Imana, bagatrustinga ibyo babwirwa. Ico gihe ubuhanuzi bufite tendance yo gukura icyizere ku Mana mu bantu, ubwo buhanuzi buhinduka ikinyoma. Kubera iki? Muvuge ngo amen. Nukuri burahari mu matorero yacu. Ubwo buhanuzi ndabivuga ndafite isoni. Iyo abantu batakiciringiye Imana, basigaye biringira abantu, akumva w'Imana ntiyomurinda hatabanjije kugira gahunda zikorwa. Akumva w'Imana ntiri bugufi bwe, Imana iri bugufi bw'abandi bantu runaka bazi wiwe, bakabwira ibyo bakora cyangwa bakagira ibyo bavuga, akabona kumva ko atekanye. Ariko mu gihe atari kumwe n'abo bantu cyangwa atabwiwe ibyo yakorewe n'abo bantu, yumva nta buzima afite. Ubwo ni ubuhanuzi bw'Imana. Ubwo ni ubuhanuzi bw'Imana. Ko muceceka? Ni mwebwe mpahembaza. N'ubw'Imana gute? Yego cyane. Iyo bakumpera mikoro, iyo ngiyo nayifunze. Bayoboke bawe
batubwira ati uri umushoferi gusa udushoreye w'imodoka itari ya none ga nabo bahanuzi uko n'abashoferi uti gute baraza bakatubwira ati Imana niyo yabivuze Imana yavuze ngo dukore iyi gahunda kandi ni y'Imana kandi Imana niyo ikora none ni gute twobimenya kuko atari Imana kandi nico gituma mvuze ngo none ni gute kuvuze ngo ni gute twobimenya yabaga waruvuze ngo nti tubizi nimba ari y'Imana cyangwa nimba atari niko nyine nuko nyine kuko gabyose ga nuko niko bimeze semeni amen tegera context ndiko mbivugamo context ndiko mbivugamo ni yingiyi muvuge ngo amen nimwumva context murumva ico mpaye mvuga iyo wewe ubwirwa bwa buhanuzi ntubwirwe Imana kurumva ntubwirwe kwiringira Imana ntubwirwe kubana n'Imana ntubwirwe ko ufite ububasha bungana n'ubwo afite imbere y'Imana ntubwirwe ko Imana ikwegereye kimwe nuko yegereye wa wundi ntubwirwe yuko Imana yovugana nawe kimwe nuko yovugana na wa wundi wowe ukabwirwa kuko gusa muvuge ngo amen uri mu kaga kandi ako kaga wogakira ari uko hari ibi nibi byakozwe niko kuko gampaye niko navuze uryo uhaye ukubwira agira ibyo akora dore nigeze kumva na makuru sinzi nimba ari ukuri umuntu yabwiye undi ko hari ibibazo afite runaka by'iyo migambi mibi yabamugirira nabi kandi ibyo bintu afite birahandi ibyo bintu bimufiteho ingaruka birahandi hantu none ga kugira ngo amahoro abe cyangwa se utagira ingaruka z'ibyo bintu ngomba kujiyo hari ibyo bintu kugira ngo jeyo rero urampa itike wa muntu amuhaye itike aragiye ati nzogirayo iminsi nk'ibiri mbonega kugaruka kugira ngo izo gahunda nzobe nazikoze ngo buce hakaba ahantu hari igitaramo uwo muntu wabwiwe ayo makuru aje mu gitaramo bisanzwe ngo ashike kandi agenda yavuganye na wa muntu kuri telefone aramubwira ngo yagezeyo aho ngaho hari izo gahunda ngo yagezeyo ngo arakora izo gahunda ngo ejo mu gitondo azobyukaza ngo aje muri cya gitaramo amusangamo urwo ni urugero ariko icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki cyumvikane muri ubu buryo iyo bene ibyo byabaye umurongo byagize abayoboke uri kuranumva that's the reason sinzi nimba muhamunumvira muri iyo context pastor akakubwira ngo ukwiriye mu butayu iminsi 40 utarya niko Imana imbwiye kubera ko ari systeme yamaze kugushiramo juste akamaje mu butayu agasonza inzara ikamuhenangura bakamuhamba ubwo buhanuzi ni ukuri nuko mpaye mvuga rero nayo makuru mpaye mbabwira abantu 200 barashira iyo bimaze guhinduka systeme abantu bayoboka baba bavuye mu kuri bakurikiye abantu kandi abo bantu bazobata mu kaga mu izina ry'ubuhanuzi icyakabiri ubuhanuzi bw'ibinyoma buza abantu gukora imirimo ibabeshaho ngo basenge ibyo ni ibintu bihari none
ubuhanuzi bw'ibinyoma bubuza abantu gukora imirimo ngo bagire gute basenge. Gusenga se ni icyaha? Gusenga ni amakosa? Gusenga k'umukirisitu ni ubuzima, niko jewe nzamzita. Habe n'ubundi yumpanuriye ngo nsenge, ubwo buhanuzi mbugirira amashaka ku mpamvu zibiri. Ndabizi neza ko ibyo mpaye mvuga bishobora kuba binyuranye n'ibyo mumenyereye kumva cyangwa se n'ibyo mwishingikirijeho. Umuntu ampanuriye ngo nsenge ngira amashaka. Senge riki? Senge kubera iki? Senge kubera ko ntazansenga? Semeni amen. Kubera ko ntazansenga. Icya kabiri, icyo ngiye gusengera ni kiba nzobona ineza y'Imana cyangwa nzobona ko nagikoreye? Dufatanye kumva aho hantu. Nimba niyirije nkaja gusenga ngo mbwire icyo mbona, cya kintu ninkibona ndabona ineza y'Imana cyangwa ndabona akazi nakoze n'amafungo nakoze? Nimba mvuze gutyo ndavuze ngo ntidusenge, ndavuze ngo ntitwiyirize. Twiyirize kubera ubusabane bwacu n'Imana. Muvuge ngo amen. Yego, twiyirize dusenge, tube mu buzima busenga. Ni nacyo kiza gituma kenshi iby'Imana ikora, ibyidukorera tubinganya nayo. Nuko tuzi ko iba yabikoze kubera ko twagize gute? Twashizemo uruhare rwacu, twatumye ikora ibyo ikora. Semeni amen. Ntabwo ngiye kubigisha ibyo bintu, tuzobigarukaho wenda igihe nikibiduha. Ubuhanuzi bw'ibinyoma nico buza bukora abantu cyane cyane ntibareba Imana mu byo bakora, abantu bakareba ibikorwa bakora bo. Gusenga ntikube gusenga ko gusabana n'Imana, gusenga kukaba igikorwa bakora gituma Imana kidictating Imana gukora ibyo bashaka ko bakora. Ibi bintu ndabitindaho kandi nta n'umwanya mfite urashize. Ubuhanuzi bw'ibinyoma, semeni amen, bugendera kubifatika. Cyo ni ikintu cya gatatu. Buzabubwira abantu ibifatika by'umubiri, ibikurura imibiri y'abantu, ibikurura amarangamutima y'abantu, n'iby'imibiri yabishaka, n'iby'irari ryabo rikeneye, n'iby'amatwi yabashaka kumva. Nico Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mu bihe by'imperuka abantu bazigwiziriza inyigisho, bazihamagarira abahanuzi. Ubushize byishimo yicaye hano yakoresheje ijambo ngo abantu bazabaja kugura aho basengera, ngo kugura amadini, kugura ama churches, cyangwa se gushakaho bahuje. Umuntu akamavuga ngo ririya kanisa ngo ibiri bamwe ntituhuje nabyo. Kubera iki? Kubera ko ibiririmo ibirivugwamwo tibihuye n'ibyo ashaka kumva. Amahanuzi rero aza kubwira ibinezeza irari ryawe, ibyo ushaka kumva. Amahanuzi y'ibinyoma aza kubwira ibyo ushaka kumva, akururira abantu mu byo bakeneye kumva. Kansozereza aho ngaho. Nari mpaye mvuga inyigisho z'ibinyoma zikubiye mu mahanuzi na eschatology. Inyigisho z'ibinyoma za kabiri mu bice bine, ubutaha wenda tuzabigarukaho. Inyigisho zikubiye mu buntu contre amategeko.
izindi za gatatu ni inyigisho z'ibinyoma zikubiye muri prosperity gospel, iterambere. Ikintu cya nyuma, inyigisho z'ibinyoma nakubiye muri liberalisme. Liberalisme ni ukwemererwa byose turabyemerewe, as long as turiko tu worshiping Imana, ubuzima bwacu bwa ethical, ubuzima bwacu bwa morale tiburebana na spirit, uko turi kose nuko nta kibazo gihari, ko turaja mu ijuru. Imana ni urukundo, yaremye abo uko yabaremye nuko niko bari, tizobaziza ico yabaremye. Izo ni inyigisho zihari zuzuye ziri mu isi none zitwa liberalisme. Ibyo byose, izo nyigisho nazikubiye muri ibyo bice bine tuzogenda tugarukaho. Reka tube dusoreje aho ngaho.